دموع سعيد دازو حبابنا كتيريم صافا فوالا وريتي كتنظن هذيك نوطر فيديو باش ونهضر في مليت نوسكا غير نزل نقضايا كذا قلنا مساياني دونك قبل كنا هذا هاد نهضر في الماتش كيفا كنا كنت سميات سميتاش مسفليدنا تابع تاكينا شو مزيو الساعة دونك كي كنظلمو بلي قناة جوج سبورتيف دي كابيلي دونك لا جي اس كا تابع تاكي خلق لو دو 1946 de la première division en 1969, donc issu depuis la deuxième division, donc il existe toujours. Donc l'entraîneur c'est Denis Lavan, président c'est Chérif Muller. En 1946 et 1974, donc c'est JS Kabylie. Ensuite après Denis dans 1974 et 1987, un disque JS Kabylie. Après 1987 et 1989, donc c'est JS Tijijo, toujours le jeune sportif de Kabylie. Donc actuellement donc في 12 مليون 65 مليون يتسوقون دونك دو ماتش دو روتار كونتر سي اس سي كاع ليزان دونك 12 كي 6 مليون مع هذه ثلاثه خسر ثلاثه دونك ساعه 21 دونك فوالا دونك كلاسي سيزيام كلاسمون جينيرال كاثوريا دونك 66 مليون كي فوالا دونك ça va toucher les championnats, ça comme c'est le Coupe d'Algérie, ça va une super Coupe d'Algérie, ça a deux Ligues de champions de la CAF, ça une Coupe d'Afrique qui est vainqueur de Coupe, et ça va aussi trois Coupes de la CAF, la Coupe, la super Coupe de la CAF. Donc en tout ça, c'est les Coupes d'Afrique. Voilà, donc le joueur le plus capé, c'est-à-dire c'est Aboud Meloud, et ça a 470 sélections. Mais le meilleur buteur, Nasser Bouich, donc ça a 137 buts de marqué en quelque. Alors donc, JS Kasmet en 1946 lève au sein de la Ligue d'Algérie de football, association, donc la FA. Et justement, elle est reconnue en 1951, l'année 51-52, donc nous avons fait le schéma. Un des tours, le huitième de finale, la coupe Falconi, donc JSK contre le Mouloudia. Un des quel Mouloudia, tout ça quand même cette Asie. Voilà. Donc, je suis là, ça va. هاد نوع عن المولودية خلقت le 7 août يونشا مثلا جياسكا donc 1921 donc ça va les championnats maintenant les coupes d'Algérie ça a 3 super coupes ça a 2 coupes de la Ligue ça a une Ligue des champions ça a 2 coupes maghrébines donc قالنا المولودية d'Algérie et donc l'entraîneur c'est Messa Amrani donc il a fait 11 matchs ساعة 3 مليون يتوفرون دونك ندير تربح 5 مليون مع هذا 4 خسر سنة ساعة 19 تنقيض دونك لا كازيام جورني كي أزكى دونك كداس طوال شوية يعني على كل حال مي بون مي يعني امبوسيبل باش الله جيسكا يربحن داير كنت سميتها كان لا بروميير رونكونترو كتلعب المولودية جياسكا ستادير ماتش اوفيسيال دونك سيتي لو 9 12 1962 donc la 7e journée il reconnaît le championnat donc c'est du groupe et qui stade de Ramadan donc malheureusement que le match n'y a pas parce qu'il y a eu des incendies qui ont fait une nouvelle et donc même malgré j'ai escapé à 4-3 mais après un conseil de discipline donc on dit que nous devons être سودا تسوين اسلافن الستاد نوتر الثنية الاثنين et donc il a 25 kilos et le وقتني après bon marqué le Mouloud il a marqué Zidane ensuite après il égalisé de Saad Koufi donc il minutes il faut 1-1 et donc voilà il est donc minutes jusqu'à خاطر لا خلا شويه بغا نضحكوا مي كوم ستي فيديو كي قالت دونك جو بون طريق كل يتمساقي وصافي دير باسكو اين دنا ما تشتروش فهم زويلان ديال المولود ديالنا ديال جياسكا اي تو سا
donc الريزيمات كاين يعني اون جينيرال بلازون تاعهم كاين كي ابي بري شي طوح فما تشي ابي بري على الكل بس لي زانفورماسيون صحاح دونك ان شاء الله تسمعني في الفيديو ديال